Aikari ya kaunti ya Busia ni maugite maraikara na haho kurumirira mutheaniriro munene wa marori ma maguta barabara-ini nene ya Busia guthii Kisumu, undu uria ni ugwati munene kungiumira mutino wa mwaki mwena ucio. Ni maikitie ritana kuri thirikari ria gukinyaniria kiraniro kiayo hari kwaramia barabara undumwe na gwaka handu ha kwegemia turera cia maguta irigeragira barabara iyo guthii bururi-ini turigainie wa Uganda. Kwaga uguo matabanie mururungano wao wa thayu nginya riria makahingirio riendekithia riri. Mafuta yanaegezwa katikati ya barabara kiasi kwamba siku moja it is a timing bomb, wende ikachoma wananchi wote. Siku moja hata mtu anasabita na kiberiti ama bila stima ifanye makosa ama mafuta imwagike. Najua kila mtu Busia atakuja ungua, sababu barabara ndogo na zinakuja na zinapanga laini, hakuna kusonga. Ritana riri riukite thiku nini tu thutha wa andu 19 gukua gukinyaniria umuthi kurumirira mutino wa mwaki uria wa macinire makigeria gutaha maguta rori-ini iria yagwite mwena wa Malanga kaunti-ini ya Siaya mathaa ma hwaini. Kuhana uguo gavana wa kaunti ya Siaya Cornel Rasanga ni ugite gatagati ka miri 13 iria yaheire na gutuika muhu ni irikitie gwikwo uthuthuria wa DNA kuria wonanitie ati andu 6 ni arume na 7 ni atumia, gukwa kiuga andu 5 no marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini wa Yala na ugima wao wa mwiri nduri hatikaini, na wangi 20 makomete thibitari-ini wa Siaya no mwe thibitari-ini wa mundu kiumbe sub-county-ini ya Siaya. Swabs were collected from 15 individuals who reported missing a relative since the fire incident. The DNA analysis will help identify the remains. As a result of this exercise, the hospital can now preserve the bodies which it could not do before the samples were extracted. Rasanga ni athingatite kuga thirikari yake ni gukorwo ikieheria marehi ma urigitani kuri aria makuruhanitio na mutino uyu, undu umwe na kunyitirira family cia aria moritwo ni endwa ao hari gutangikira garama ya kurugamirira mihango ya kumahurukia. The sectoral disaster management team consisting of National Disaster Management Unit, the police, the county government of Siaya and other key stakeholders are constantly meeting to devise both short-term and long-term strategies against such future disasters. Akihura ndeto ino mukonde OCPD wa Game Charles Chacha ni ugite family 12 ni cihurite ripoti ya kuga matikuranite miri ya endwa ao, guku akimerithiria mihango ya uthuthuria wa DNA no irathie na mbere na iria igukorwo ikioya ihinda ria kiumia kimwe kana ciumia 2 iguka. Machere marori ino ni marikitie kweherio haria mutino wahanikiire barabara-ini ino. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.